Da li se osjećaš kao da neki ljudi rade stvari protiv tebe? Čujte šta kaže 1. Mojsejeva 50. poglavlje 20. stih. Kaže ovako: vi ste naumili za zlo, ali Bog je to naumio za dobro da bi izveo ono što danas se događa, da spasi mnoge živote. Ono što Josif ovdje radi, on govori stvarno realnost koju su uradili njegova braća. A to je, kaže, vi ste naumili to za zlo. Željeli ste da nanesete zlo u mom životu. Ali, kaže, Bog je uzeo vašu nameru i napravio nešto predivno. Ono što želim danas da ti kažem, da možda ti prolaziš kroz neke teške stvari, kroz neka zla u tvom životu, ali ono što Bog ima moć da uzme to zlo i da napravi čudo u tvom životu, odnosno da se proslavi njegovo ime kroz te situacije. To je ono što se dogodilo u Josofovom životu, to je ono što Bog može da učini u tvom životu. Sjetite se, apostola Pavla su stavili iza rešetaka i mislili su da tako će ga učutkaju, ali ono što se dogodilo je ovo. Kaže apostol Pavle, on kaže, evanđelje još više se širi u Filipijanima 1. poglavlje od 12. do 14. stiha. Kaže, stražari, poglavari čuju, kaže, a vernici još hrabrije su i šire evanđelje. Ono što želim da ti kažem, da Bog može da uzme zlo i da napravi čudo, odnosno da napravi transformacije. Kada neprijatelj naumi nešto na zlo, a Bog uzme to zlo i napravi čudo. Tako je i neprijatelj mislio, tako što je Isusa stavio na krstu, da je završio, odnosno upropastio Božju misiju, ali Bog je uzeo to i donio spasenje celog čovečanstva. Ono što Bog isto također može da učini u tvom životu upravo sad, da uzme ono što prolaziš i da napravi čudo i da proslavi svoje ime kroz toga.